puniki sampun sami ngaranjing ring Google Meet nggih. Sani mangkin Bapak mentaken sampun hayaga puniki sisiane sareng sami. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Sampun Pak Guru. Ampun, Pak Guru. Nggih sedurung lantur ngiring mangkin ngaturang penganjali umat nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inggih melarapan puniki untuk garing ngagungi puniki ring COVID-19. Nah, puniki ngawinang Pak najahin ngangge daring puniki. Nah, Pak sade mapikiling ring paresisi mangde sepatu piwastane ngamargiang prokes sani pinake pidadap ring pemerintah nggih. Nah, lianan puniki mangkin ngiring berdoa dumun. Ndek ketua kelas Ibu Wiwin mangde preside mimpinnya. Terus. Inggih, Pak. Ngiring semeton berdoa menurut agama dan kepercayaan sang-suang. Berdoa kekawitin. Inggih, puput. Sampun, Pak. Inggih suksema Bu Dewa Wiwin. Inggih sani mangkin puniki ngiring absen demun nggih. Niki indek absen Pak sampun ijen ring kolom chat meet nggih. Sampun cingak nggih ring kolom chat meet nggih. Sampun, Pak. Nggih. Niki yening indek piwastane Ibu sampun udar indek absen ring kolom chat meet nggih. Nggih sani mangkin Bapak ngizinin gegiat mangde paresisieu setatu ngajagang budaya Bali puniki. Sile sinungganyane sekar alit. Ini ngenten iragu sir malih sani jagi lestarian. Tur titak kali iragu ngizinin atuh tau nyarengen peplajahan sampunang takut iwang. Ini nardamayang puniki sekadi betulan bersini yening sangih pasti kemangan. Puniki daler yening para siswi sampun sering melatih dan sering melajah pasti ke sampun nemenin keweruhan sani mengutama nggih. Inggih sani mangkin Bapak metaken demun ring para siswi tari eling inde pengajahan sani sampun lintang tari eling ke indek api. Hari Pak. Hari Pak. Indek pelajaran puisi Bali nih ke Pak. Inggih patut bisa nih ke semua sering nggih. Inggih sani mangkin dipenjakan dengan ini mungkin Bapak jadi ngizinin ceneng ngajah-ajahan indek sekar alit nggih. Nah, wenten tetujon sani jagi ke Polham inggih puniki sekadi ring slide puniki nggih. Inggih sampun kecingak nggih. Sampun Pak. Nah niki pinangka tujuan pengajahan irage. Nah, ari sampuni irage sampun ninapin video pengajahan tur pasane yang pabebagan mangga sideng analisis tur nemunin kedua parindikan ring sekar alit sani maksar Bali lan maksar Latin untuk kegiatan sani mudang. Yanan punika anda miarsan video pasangan diskusi pada sisi presiden ngerikte abaik pupuh tur presiden mempulang untuk giat seni mudang. Inggih sapunika indek kejudan nyanyi. Nah sani mangkin wenten dudonan sani patut alit-alit uningin punika kaping pertama noratiang video san punika untuk kelompok-kelompok berbagang ring LKPD dan punika nelataran dikoleh ring karya contoh dan makin terus biasa yang video puniki nggih. Sastra
Inggih pidaging nauga ngatur titian ring paru pemireng ucapan dahat mengutamu pisan sastra agama lan budaya ini. Namun saat kerti ring bali suami anggen piranti jalaran ngewangun kesukertan jagat Bali ini. Ngastiti jagat suarga manci sida ngeruruh rasa swarganing jagat ring Bali. Bali dewa pulau dewa sekade aja Bali ke pas Bali nih serta wantah asa punika pidagi Swastiastu, pirang ya? Pirang Pak. Pirang Pak. Videonya nih jelas nih? Jelas, Pak. Jelas Pak. Oke, sani mungkin dasarnya nonton video iwau, nah sani mungkin bapak puniki tapi wastane ngicinin punike LKPD ring Google Classroom ya. Nah, minabang puniki ritat kalem karya LKPD mande sisi sarang sami karya suang-suang napi awinane mande persida tatas uning meninin indek pikobat sati jagi kasta sampun inggih wenten pitaken Enten Pak. inggih duanin enten pitaken tapi wasane durus karya nang LKPD anukang ring pituduh sane sampun keditahang irike. Nggih minabang wenten nike sane piko betang ring tatkala karya LKPD lurus nike beli bagang sareng-sareng nggih. Wenten sane metaken. Pak, tiang Pak. Inggih, Pak Keri. Puniki Pak, yening makarya pupuh nika enten saneka bos guru bilangan. Sekadi guru sadya nika Pak. Ampura Kruna sadya nika Pak. Nika kuda wandane Pak napi ke sadya nika kan belum wanda atau nika sadya duang wanda nika Pak. Inggih, pitaken sane membuat pisan puniki. Nah, sane mangkin satu siru sane sisieu jagi nyawisin indek pikobet saking karian. Inggih terus? Yang Pak, Inggih, Asri. yening sesuratan sadya nika wantah duang wanda nika Pak sa plus dia. Duaning boleh ada suara ye nika Pak. Punika Pak. Inggih, patut iku Asri nggih. Nabang punika ring sadya punika boleh ada suara iya nggih.
Inggih duaning napi wasan sampun kecawisin dan pitaken malih. Enten pitaken malih niki. Dan Pak. Ten Inggih. Pak. Ten Pak. Inggih, stane mangkin guru sampun karyaning LKPD yening wonten pitaken ngiring dibagang lumun ring kelompok suang-suang usan punika wau ring pantaraning kelompok nggih mibagang nggih. Denan punika duaning sampun puniki ring LKPD lurus Bapak Ijenen galah nengke Slengnet. Inggih duaning galah sampun puniki Slengnet mangkin lurus kelompok sire sane presiden niku nelatarang indek iku beti sane mangkin. Inggih lurus kelompok A Asri Kriyanti. Nggih Pak, tiang saking kelompok A. Ini pas kedip tiang pupus sane teksnya nih maksara Bali nike wantah pupuh ginanti. Tatua sane wenten erike inggih punika inggih nebus dosa nike Pak, aring pupuh mas surat Latin nike pupuh ginade tatua tetuaknya raga pangnya memolos nike Pak. Nah nike saking kelompok A Pak. Inggih Kriyanti indek pupuhnya nih napi. Nggih Pak, indek ngai pupuh kelompok A nika makarya pupuh ginanti Sangyang Widine Utama. Ampura Pak Dianton bisa megidung Pak. Punika patut baktinin ngastiti jagat sukerta serada baktine pupunin mangda menemu raharja sajroning raga maurip. Nika Pak. Inggih Pak. Terus nah sane mangkin ring kelompok B iku ketuanya nih Wiwin lan Trimela wenten sane penampen indek sane lianan pun terus Tiang Pak gede Pak. inggih Wiwin terus Indek soroh pupuhne sampun patut nika ginanti. Sakewanten tiang ten jumpu sareng kelompok A nika Pak. Indek tetuanya nih. Ring pupuh sane teksnya nih maksara Bali tetua sane wenten irike inggih punika indek Rahina Siwalatri pinake gegelaran meyoga semadi tur keangge mleburang dosa ring teks sane maksara Latin soroh pupuh ginade. Ketuanya nih iraga patut melestariang budaya agama lan sastra nangda sida ajab terus rahayu tadi punika Pak. inggih ngantor ring Trimela utawi ngantor ring Bu Wiwin indek pupuhnya nih ring kelompok B Yang paling nampenin nggih indek ngeripta pupuh tiang ten jumpu sareng kelompok A taler iki Pak. Duane ngering cari ke pertama punika wenang 8U sepatutnya Sangyang Widine Utama kagentosin dados lengkara Sangyang Widine keluhur. Nah nika wau nganutin guru dingdong lagu lan guru wilangannya nih Pak 8U. Tadi punika Pak. inggih patut pisan puniki nggih ring kelompok B duaning nike ritat kale suratan ring aksara Bali punika indek punyane ginanti nike tetuanya yang terlian wantah ring Rahina Siwalatri pinake gegelaran meyoga semadi nggih paleburan dosa lan ring aksara Latin punika poginade ketuanya nih iraga patut melestariang budaya Bali manggestate sida ajeg lan rahayu. Nah indek napi wasane ngeripte pupuhnya nike patut iku nggih ring kelompok B. Itu mangde dados napi wasane 8U ring perune napi wasane utama niku kegentosin dadosne mangge kurme keluhur nggih mangde U ring guru dingdongnya nih nggih niki sami sampun mau tamu pisan niki ring kelompok A lan B ijenin kekoplokan dumun nggih
Inggih duaning pablibagan sampun puput sani mangkin lurus mangkin unggahan pekaryani. Nggih ring LKPD sani sampun wonten ring Google Classroom. Nggih. Nah, sani mangkin niki sampun sami ngunggah nggih. Nah, niki Bapak sampun ngoreksain puniki. Nah, minabang ini Bapak selehin sampun sami puniki atas nggih. Nah, minakandi puniki sekali wiwin nanti mau tamu pisan puniki di karden yani indik nagingin batua indik ngeripte pupuh sampun becik nggih. Nah niki penggalih puniki Heriante niki sampun patut sake wonten niki kari napi wasane kirang akedek nggih. Nah indik napi wasane ring nyudetang padeling senyane nggih tatkala karya bait pupuh. Nah niki ring ginade kan sepatutnya 8A. Nah niki saniki surat niki lengkarane 7 kali 7A niku nggih. Nah niki patut Japang wonten sampun becik niki nggih. Nah niki ring asri nah niki kari nggih pun lumayan niki nggih wonten kari uang niku inde tapi wastane betat kala meriptane akedi betat kala nabi wastane nagingin tetua nggih. Nah niki yen bawasan nilai KKN nggih. Ake wonten ya dihastun kinten asri sampunang niku rumah sesungsut ayune nggih. Dat iraga menggiat melajah. Tur setate ngelatih dewek mangde setate iraga ngangsan waget. Tur memulihan diwastane keweruhan sani mengutama. Inggih tuaning sami niki sampun becik nilainya icinin malih koplokan nggih. Inggih tuaning tapi wastane sampun kebanda antuk galah puniki ring pelajaran Pak sani mangkin lurus sisia nyutetan napi daging pengajahan puniki. Sapa sira sane sida lurus? Tiang Pak. Inggih Keriante. Nggih, sesama Pak. Sekar alin inggih punika carita sane metu saking wit pikayunan Sangkawi. Sane mewangun ante tulisan tradisional puisi tradisional sane presida kegendingan anduk mengkudang-kudang pupuh. Sekadi, Sinom, Semarandana, Masku Mambang, Mijil, Ucung, Pangkur, Ginada Ginanti, Dangdang Gula Miwah Durma. Indik ngerarah tetok pupuhe anutang ring wangun lengkara sane kesurat. Indik makarya pupuh anutang ring pada lingsanyane. Sekali punika Bapak. Inggih becik pisan puniki Keriante icinin kekoplokan. Inggih minat mengutamu pisan penyawisne Keriante nggih. Nah sane mangkin napi wastane Bapak ngelingan nggih mangde alit-alite yakti puniki ngresepang sani bos ajahan sekat alite puniki nggih enten. Nah lian punika indik napi wastane nggih evaluasi Bapak sampun nagingin ring Google Classroom dike sampun kesobiahang nggih lurus cingakin dirike nggih. Nggih sandukan sampun kebanda antuk gala ring pertemuan selanturnya nih Bapak jadi ngicinin cening aja-ajahan indik paribasa Bali nggih. Nah lurusang ke nggih ring suang-suang jero mun melajahin nggih. Nah nggih dua ming sampun rumase puput iki durung nglatur puput berdoa rumun nggih lurus ketua kelas Wiwin. Inggih.
Ngajak ring semeton sami ngiring berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kekawitin. Inggih puput. Sampun Pak. Inggih suksema Wiwin. Inggih duaning puniki sampun rumah sepuput indek pengajane sani mangkin. Bapak sinten antut Paramasanti. Om Santi 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 Om. Inggih puput.